Programazioan bai kultura eta kirol ekimen astebururo ekingo ditugula bai maiatzan eta ekainera arte. Batzuk Solobarrian, Enparantzan, hemen plazan izango dira, karpan barruan, osasun eta segurtasun neurri guztiak kontutan eukinda, eta baita ere beste ekitaldi batzuk bai sozialantzokian bertan egingo ditugu edo ospatuko egingo ditugula. La idea es empezar a dar un poco de aire a la población, como ha dicho Asier, cambiar un poco el chip y poder empezar a retomar la actividad de calle, pero eso sí, guardando todas las medidas de seguridad. Para eso se va a implantar un estricto protocolo a la hora de aplicar todas las medidas sanitarias establecidas en cuanto a aforo limitado, distancias, etc. La gran mayoría de las actividades serán gratuitas y tendrán lugar en esta carpa que está aquí detrás. Pero sí que es verdad que se complementarán con otras que se pondrán en escena en el Social Antxokia, que desde hace más de medio año ya está pilpileando su actividad y está lleno de espectáculos y está más que comprobado que es un espacio seguro. Apostua argia da, nahi dugu alde batetik basobitarra guztiak bai apur bat deskonektatzeko aukera izatea, bai egoera bizigaren egoera psikologikoki eta nahiko gogorra izaten ari da eta nahi dugu hor kalera horrek programaka kalera atera, bai deskonektatzea posibleari izateko eta denbora gustora pasatzeko hor asteburu ero. Eta beste alde batetik bai apostua edo behintzat eskua eskaini edo laguntzea bai hor kulturen munduan ibiltzen diren jendeari eta eventuak antolatzen dituzten jendeari bai hori laguntza eta aukera emotea bai aurrera jarraitzea, ez? Eta egia da egingo duguna testatu egingo dugu gero bai irailetik aurrera posiblean zer daukagun edo zer egin dezakegun eta nola antolatu dekogun hori datorren neguan edo posible izateko gauzak antolatzen ibiltzea.